Andalusam 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 Tu. I da završimo ovdje još jednu temu, a to je, sad govorimo, znači došla nam oblast, govori se o ravijama i o šartovima prihvatanja ravija. Tu ima jako zanimljivi stvari, jako zanimljivi tema. Dosta smo neki stvari nakrnjili unutar onih podjela hadisa, slabih i vjerodostojnih, a sad ćemo malo tu detaljnije. Što je tematika ravija bitna? Iz razloga toga što hadisi koji su nama prenešeni u stvari dolaze preko ravija. I to je najbitnija stvar. Znači, da bi znali da li je neki hadis vjerodostojan ili nije vjerodostojan, da li je prihvatljiv, nije prihvatljiv, vraća se na ravije. A ravije su ljudi, naravno. Da bi ti ljudi bili na nekom stepenu prihvatljivosti ono što nam prenosi od hadisa, znači stavljeni su neki šartovi. Šartovi prihvata na ravije da bi se prihvata od njega ono što prenosi od hadisa. I to ne šartovi bilo kakvi obični, nego to su jako precizni i teški šartovi da se ispune da bi došao sam taj stepen da se prihvati od nekog ravije koji prenosi hadis, a njegov hadis prihvatio. Do te mjere da možemo reći da su bila jako stroga pravila. Jako stroga pravila da bi se da bi se neki ravija smatrao ispravnim, pouzdanim, vjerodostojnim, da se prihvata od njega ono što prenosi od hadisa. A u stvari ovaj dio ovdje, ova oblast šartova za ravije, prenosioce vijesti, ili u ovom slučaju hadisa, ova stvar je ono u čemu se muslimani izdvojili odnosno na sve ostale narode. Znači, da bi se nešto prenijelo od vjere, jer zašto je ovo bitna stvar? Zato što je vjera islam. Vjera islam je, kao što kaže Ibn Hazm, kaže, ma min dinin, min eladjan, hafidu dinehum bi isnadin ke muslimin. Nema vjere od vjera svih koji postoje na dunjaluku, koji su sačuvali svoju vjeru sa senedom, sa lance prenose kao što su muslimani. Niko nije to prije muslimanu radio. Da tako, uzmite kršćane, uzmite bilo koje drugi. Znači, on ima to ne možeš provjeriti. Nema šanse da možeš provjeriti to ko šta prenosi kako. Možeš napisao je li tačno da on, nije tačno da on, Allah zna najbolje tako, privat neš, znači to je toliko neopouzdane stvari. Čak ni dan danas nisu došli na stepen. Znači, oni ni dan danas nisu došli na stepen da zapadnjaci, kada prenose historijske stvari. Vi znate u historijskoj nauci koji su uslovi da bi se nešto historijski prihvatilo, utvrdilo neki događaj, ispitivanja, analiza, ni dan nas nisu došli na stepen da oni kažu, čekaj, neko je pisao historijske događaje, koliko uopšte poznana ta osoba što prenosi? Ta što osoba pisao, možda nije bilo normalno, možda bio neki šizofreničar, budaletina bio, pisao nešto, kompleksaš neki je bio, poludio, pisao nešto i sad ti uzmeš i tate vidio, pisao čovjek, pišaš drugo, pisao čovjek. On je pisao, ostali bili nepismeni, nije znao pisati. Je li on bio normalan? Nije bio normalan, je on bio u redu? Je li lago? Nije lago? Znači, te stvari treba utvrditi. Koji je bio grčki historičar poznat? Ko zna historiju? Njega hvali, to je tačno, njega hvali što? Kaže, pisao je samo pouzdane stvari. 100%, kaže, provjeri, pouzdano i to. Iako je on pisao tam neke vile, velenjake i one tam budalešne, one njihove, one božanstva i ono što se dešava, i on to spominjao, ali srezir, kao priča za malu djecu. Ali prenosio, za nje kaže bio realan, bio pravedan. Znači, realno pisao događaj, objektivno, što je kao malo stavio tu nauku na noge svoje. Ne možeš ti pisati nešto tam pričala Dida i Nana, tam došli neki Drakule došle, zubima ojedali, kao ti zapiš historijski događaj. Drekavac se pojavio tamo i kad Drekavac dođe, ljudi umije, ljudi pričali, pišu, šta će, je li tako? I sad, to su preneseni podaci i sad ti formiraš na osnovu toga historijske događaje. I zato postoje epovi, ne epovi, jel tačno, nije tačno, nešto rašire među ljudima, što uopće poznato u praksi historijski, to je izmišljotna čista, ne vezi s vezom. Međutim, ko čita pravu istoriju, niko uglavnom sluša ono što se prenosi pričom. Zašto ovo navodimo? Na ovom mjestu navodim zato što to, znači, muslimani su po tom pitanju, znači, bili briljantni, znači, to je nevratna stvar, znači, da se ovako može prenijeti nešto. Za Kur'an je jasno kod dan, oko toga, znači, na koji način preneseno. Ali govorimo ovdje za hadis, ne govorimo ovdje o hadijskoj nauci. Znači, ono što je prešeno od poslanika, sa ovakvom preciznošću. Mi danas nemamo čak ni ovim medijskim kućama ovakvu preciznost.
Vi znate danas ove medijske kuće što prenose vijesti ono. I ljudi koji rade, bave se time. Izbace neku vijest, bubnu tamo u etar, poslije 2-3 dana kad nije tako bilo drugačije. Ide kod normalno, kod ništa nije bilo. Znači. A zbog te vijesti vamo mogu stradati ljudi. I to je kod njih kao tako, to profesionalni, jesu profesionalne lage. Vi znate možemo vam pričati, da to obojeno ideologijom, politikom, potrebama, lobijem, ko financira kuću i šta hoće od toga. Koga treba oprat, koga treba ocrniti, koga treba dignuti u zrak. I tako se ide. Znači, gdje je to, znači, zašto ovdje govorim? Znači, ovo ima veze sa vijestima. To se prenosi šta se desilo, o događajima. I još danas imamo, sve možemo snimiti, uslikati, zabilježiti. I opet se, znači, nepoznano prenosi šire vijest. Shodno kako, ko ima, koji udio utjecaj u tome. I normalno, nije slučajno izrečeno na poznata izreka. Ma afatul ahbar ila ruvatuha. Zlo, nesreća vijesti je u čemu? U ravijama, onima koji prenosi. Znači, vijest se vraća na ono koga prenosi. Suština je vijesti onaj koga prenosi. I doista je to tako u svemu. A i kako ne bi bilo? Evo ja ću vam navesti klasičan primjer. Da vratimo, evo, da nešto što mi možemo razumjeti. Koliko je ovo osjetljiva tematika. Koliko je jako nezgodna. Uzmite primjer bračnog spora između muža i supruge. Nešto, oni se spore, zagužaju se, posvađaju se. Oko neke stvari, nije bitno oko čega. I dođu kod kadije da im riješi problem. I jedan isti događaj koji su njih dvoje živjeli, tumače na različit način. Ona kaže, jesmo istukao, on kaže, nisam ti istukao. On kaže, jesi me, ti s mene ovako, ja sam tu, ja te milovo. To je milovanje, ja da sam tebe udario kad ti ne bi ni došla ovdje. I tako. Znači, jedan isti događaj tumače na različite nevjerojatne stvari, govorim udaran. Znači, ona tumači jedno se desno, on kaže drugačije, nije drugačije. I jedno i drugo se kunu Allahom da je to istina. Možemo reći, hajde ono, u interesu je da promijeni se ovako onako. Nemaš neko ko može presuditi među njima. Nemaš svjedoke njima, kažu, ovaj je rekao tačno i ovako tako. Znači, to govori, znači, a šta nam to govori? Znači, o subjektivnosti prisustvovanja, znači, u događajima kojima ti lično učestvuješ ili gledaš i sa strane. Jedan isti događaj koji se desi, saobraćajna nesreća na cesti, ljudi koji su prisustvovali na različit način opišu. Šta nam to govori? Znači, to zavisi od osobe. Zavisi od osobe koja je gledala to. Zavisi od njenog intelekta, njenog razumijevanja, njen neki prethodnih stvari. Znači, neko vidi u nekim pojavama, neko vidi sve nešto negativno, ružno, teroristički obojeno. Predak su da ima ljudima gledanju. Neko drugi ne gleda tako, neko objektivan, znači, neko iznad situacije. Znači, ljudi nisu isti u tome. To samo govori o tome, znači, kolika je bitnost ove stvari ovdje, znači, da onaj koji prenosi vijest, događaj, u ovom slučaju govorimo o hadismu, znači da ta osoba ne može biti, znači mora biti ta osoba provjerena, pouzdana. I ako se desi u nečemu da ima, znači da se različito gleda, ali tumači, i to jedno drugo je preneseno, pa onda sad i to treba istražiti. Šta je ispravniji, šta je bliži. Sve to potpada pod ovu nauku. I znači da rezimiram ovdje, znači ovo nam govori o tome koliko je u stvari ova oblast, hadijska nauka, mustelah hadis i ono što s čime su došli muhadisi u islamu, da je to nešto nadnaravna pojava, da Allah šanu sačuva u vjeru sa njima. To je nadnaravna pojava, ovo ne može niko normalno objasniti da može se ovako desiti. Da se mogu ovako prenijeti, vi analizirajte, uzmite lance prenosilaca hadisa, da se može na takav način prenijeti, da bude zabilježeno, da zna za svakog čovjeka šta je radio, kako je radio, koliko je pouzdan, šta je jeo, kako je hodao, koliko je držao vjera, koliko nije. To su biografijama viravija. Prihvata se od njih ne prihvata, šta je prenio, pogriješio, u ovo riječ, čuju riječ pogriješio, ovo vam pogriješio, događaj kompletno volan. Kosovsku bitku opišu naopako totalne. Događaj opišu, pogrešno. A mi riječ je dodao, ne može riječ pričati tako. Možda vidimo li riječ u redu, ili pouzdana, ili ovako ili onako. Znači, nevjerojatna stvar. I znači, ovo samo govori stvari koliko je znači ova nauka, mustelah hadisa, ono sa čime su došli muhadisi, koliko je velika i ogromna nauka. A u stvari to se nama vraća na vjeru. To je naša vjera. Znači, to je naša vjera koja je zasnovana na ovim temeljima, na ovim principima, na ovim osnovama. I to nam stvari treba učiniti ponosnim. To treba shvatiti veličinu i vrijednost ovoga. A ne obrnuto, znači, da pristupimo ovim stvarima kao šubhatori neki. U smislu, to je osoba kada od pogrešnih izvora, od pogrešnih ljudi uči neku nauku,
ta osoba, znači samo belaja se donese u glavu. I ne može se lako izvući od toga. Bilo koja oblast, bilo koje nauke. Znači čovjek ako čak izučava medicinu od šarlatana, znači će biti medicina budalešna čista. Osoba koja ide u ustanovu gdje se uči medicina onako kako treba, razumći medicinu kako treba, jel tako? Što je logično. A kamoli vjera znači. Znači ona mora se izučavati od onog koji zna, koji razumije, koji može tumačiti. A ne otići onog koji je nestručan, koji je od sebe učio i nakara nađi to tumači. I normalno da onda sebi ubaci, ovo sam malo prije spominjao. Znači da osoba dođe, da glavno što upija, kod sebe usvaja, to su stvari pogrešna tumačenja, pogrešna razumijevanja. I na kraju da dođe u sve živo sumnja i da ne prihvata ono što je došlo. Da se vratimo na temu. Znači govorimo o raviji i uslovima prihvatanja ravije. Šartovima prihvatanja nekog ravije. Uglavnom, velika većina imama hadisa i fiqa uslovljavaju za raviju da bi bio prihvatljiv dva osnovna šarta. Mi smo osad govorili, sad ću malo detaljnije. Da bi ravija bio prihvatljiv, mora ispuniti dva osnovna šarta. Prvi je adalet, a drugi dabt. Adalet, mi to prevodimo adl, pravednost, tako prevodimo kao pravednost, mada to ču pravednost. Nije to uopšte adekvatan prijevod. Što vi ćemo sad analiziramo šta znači, kada opisu adaleta, veze nima s pravednošću, alet, ne možemo drugačije prevesti. Adalet, pravednost. Šta znači pravednost? Znači da je osoba, da bi bio ravija, znači ispunio adl, da bi bio pravedan, znači mora biti prvi šart musliman, drugo balig, punoljetan, treći akil, pametan, četvrto selimen min esbabil fisk, znači da je čist od velikih grijeha, i peto selimen min havarimil muru'e, da je čist od onog što narušava lijepe adabe i običaja sredine i mjesta gdje živi. Hajde, ovo je nekako prvo 4, ali ovo 5 je malo zanimljivo. Redno, znači mora biti musliman, ne može biti ravija kafir. U hadisu ne može prenositi kafir. Pa makar bio Einstein i bilo koji drugi, ne navodimo najveće mozgove, i Newton i ostala ekipa. Drugi šart, da je balig, znači da je punoljetan. Šiso ima razliku u tome doći nam poslije da možemo govoriti, znači kada dijete može početi da sluša hadise. Jedno je kad treba, može slušati, a kad može da prenosi. Može slušati kad bude mu mejiz, od 6 i 7 godine. 6 i 7 godine slušuje nešto, čuo ga sahaba, pristuo ovog onog, kad je postao punoljetan ispričao taj događaj. Od 6-7 godina može razumjeti. I zato su fakih precizno, jako precizno, vjerojatno su ovi naše fakih islušali ovi današnji, što djecu puštaju u školu tek od 6 i 7 godine. Je tako? To smo sman davno tvrdili. 6 i 7 godine djete tek počine da može da razaznaje stvari. Te mi znači praviti razliku među ovog i onog, da djete konta nešto. Znači 6 i 7 godine počinje da mu mozak, da mu pravi razliku između stvari, da registruje. Naravno, govorimo većina djeci, izuzetaka ima u svemu. Treća stvar, akil. A to je da je pametan. Šta znači pametan? Znači da nije među njih budala, lud. Da nije sefih, debil neki tamo. Da nije šizofrenčar. Znam se šizofrenčar prenosti hadis. Znači jedan dan, jedan hadis, drugi dan, drugi hadis, jedan dan, jedan lanac prenosi od drugi. Što šizofrenčari imaju, oni imaju više ličnost kod sebe. Jedan dan su uživu ličnost Napoleona, drugi dan ličnost prosjaka. I tako da živi, znači ima problem sa ličnostima. Živi više ličnosti. Sreo sam, zaista, ja sam sreo čovjeka koji sebi umišlja da je Napoleon i ponaša se kao Napoleon. Ozbiljno, palo mi napamet za toga, to govorim. Onda dođemo u period, nekoliko dana živi kod neki druga ličnost, sasvim druga ličnost. Tako se ponavlja nevjerojatno, znači 100%, ne možeš ga uvijeti da to drugačije, ni to se on sjeća onog. I tebe pravi budalno ako ga ti spominješ onaj drugi. Znači. I dođemo na period, prebaci ga na ono drugo,
I sad opet ponovo Napoleon. I živi tako ponaša. Prvo vjerojatno možda čitao puno i čitavo i tako živio se i tako. Dobro, neko Napoleon, neko kauboja, nekog i tako dalje. Zavisi kako, šta je, koji romane je čitao. Ja, malo lud, ja. Četvrto kaže da je čist od velikih grijeha. Znači, to je jasno kod dan, znači da ne čini velike grijehe. Zna se šta ulazi velike grijehe, zato je ona mesela izučavanje velikih grijeha, što znači ne mali grijeha. Znači, može se da učini mali grijeh. I zato treba razumjeti to, da se jedno raščisti kod nas u glavu šta je mali grijeh, šta je veliki grijeh. Da to razumijemo, da znamo to, a ne da brkamo te pojmove. Onda ovo peto kaže da je čist od, da nema kod sebe havarimu muru'e, a u stvari to je malo jako komplikovano objasniti šta je havarimu muru'e. Znači da ne rušava običaje i edabe sredine u kojoj živi. Kako? U stvari to se vraća, da ostavlja da radi ono što je kod sredine i mjesta u kojoj živi ružna praksa i običaj. Znači da ne radi ono što je kod njih ružno i ogavno, a da radi ono što je uobičajeno u redu. Ali ovo se vraća na muslimansku zdravu sredinu, normalnu sredinu. Znači da ne bi čovjek primjenjuje neki sunet, radi po sunetu, sredina kod njeg džahli, ne razumiju, smatraju to da je to neispravno, pa ga optužuju i tretiraju da nije u redu čovjek. Znači ovdje se u osnovi vraća na zdravu sredinu, normalnu sredinu, muslimansku zajednicu. I ovo ne ulazi pa se pod propise. Ovo znači pod lijepo ponašanje ulazi. Znači ne priliči da dođe, da ravija dođe i da hoda u kupačim gaćama među ljudima u sredini. Znači, taman do koljena da pokrije, znači. I da hoda po selu i tako hoda. I ovi kažu, ovo je naš ravija, maša prenosi. Znači, možemo to i malo. Malo ima prijenose, ali dobar je, jel? Znači, takve stvari, znači, kad se uoči da neko tako ponaša, da nešto nije u redu, znači, vidi, znači, ima nešto, to danas kažu, ima prijenos, ima malo, jel, pregrije i tako. Dobro, to je ti 5 šartova za adalet. A onda imamo dapt. Šta je dapt? To je drugi šart. Prvi je šart, znači, to adalet, pravednost. Vidjeli smo u opisu tam pravednost, znači, nema veze, kakva pravednost ima to da je musliman, da je punoljetan, da je pametan, da ne radi velike grijehe i da poštuje običaje prakse sredinu u kojoj živi. Znači, to pisati pravednost, hajde, navešćemo pravednost, nije problem. Ali bolje je to možda ovaj izraz arapski, adalet i gotovo. Drugi šart, dapt. Dapt znači nešto preciznost. Dapt, zato u arapskom riječi oficijac kaže dabit. Precizan, pedantan, nema 5-6, znači to ima da bude sve pod konac, znači. Tako i ovo, dapt je to, da bude precizno, redantno, pedantno. Šta u čemu? U dvije stvari, dapt je u dvije stvari. Prva stvar je, kažu da, u stvari ima više dvije stvari, uglavnom dvije stvari, znači daptu sadr i daptu kitab. Daptu sadr, da bi se mi prevodili kao pouzdanost, je li tako? Pravednost i pouzdanost, maja. Preciznost, pouzdanost, svejedno. Maja, jedno i drugo, svejedno. Uglavnom, znači, prvo je, kaže, daptu sadr. Sadr misli se na prsa, u stvari, daptu sadr znači hifs. Znači da bude, da dobro pamti. Prva stvar. Šta znači dobro pamti? Znači da ono što prenosi, što je naučio, da je zapamtio to. A ne jedan dan dođe ovako, prenosi, kaže, nisam siguran une riječi, ovako, onako, znači, ne može tako biti, ne može tako ravija da dođe, znači, jedan dan prenosi jedan tekst hadisa, drugi dan dođe malo doda više riječi, sutra oduzme malo i tako, znači, ta osoba nije hafiz, znači, nije zapamtila, znači, slabo pamćenje ima, mada ima Ahmed rekao, el-hifzu halvan, pamćenje je izdajnik. I zato kao uvijek govorio, tražio od koji su prenosili hadise knjigu, ne sam knjige s knjigom čita, nemoj ništa ti iz svoje glave. Mada su on svi zapamtili to, ali knjigu. Zapisao u knjigu, zabilježio, to je to ti potvrđuje. A ovo ti sad zapamti ovako, onako, znači, ako to rekao Imam Ahmed, koji je znao 700.000 hadisa na pamet, znači, šta mi ostali, znači, nema mi šta, 700.000 hadisa misli se sa rivajetima raznoraznim, koji se ponavljaju. Dobro. Druga stvar, kaže, dabt, pa se ovdje kad smo prvo rekli ovo hifs, da sam da pojasnim, znači hifs, znači osoba može biti na najvišim stepenu hifsa, a može biti na nižem stepenu hifsa, znači malo znači nije baš toliko da ima dobar hifs, znači ima, zato kaže učenjac neki ima, kaže, ima tamo dapt, hafifu dapt, znači potpuno ima dobar hifs, a ima ono, znači, znači hifs mu je prihvatljiv, ali nije baš na najboljem stepenu.
Zna se nekad desi da pogriješi. Dobro. Druga stvar, kaže dabtu kitab. Znači, preciznost u knjizi. Kako u knjizi? Ono gdje je pisao hadise. Što znači prije pisali hadise ravije? Znači, vrlo malo je bilo prvi muhadisa koji nisu uopšte pisali. Ko je među njima bio? Koji je poznat ravija da uopšte nije u stvari bio pismen uopšte? A da je bio imam od imama u hadisu. Zar i to može biti? Ko? Znači, to je vrh imama u hadisu. Koji ravija? Ima li neki ravija da je bio znači, nije pisao uopšte. Ali kad se raziđu ovi ovamo što pišu, vrati se njemu. A on nije pisao, sve iz glave. Hajde kad to bude nagradno pitanje. A nagradu ću dobiti od Bakira. Ne, Izet Begović, nego ovog naši. Dabtu kitab znači, šta to znači? Preciznost u knjigi, šta znači knjigi? Da čuva knjigu. Da pedantno piše, da bilježi, da čuva svoju knjigu. Šta da čuva? Pa nije ostavio knjigu, doj djecam se igraju u knjizi, pišu tamo ne srca, simpatije pišu u njegovoj knjizi u hadisa i ovo. Znači mora paziti, znači, vodi računa o knjigi, ne može doći do djece, može doći neko ko može švrljati, pisati, dodavati, oduzimati. Znači to je njegova knjiga i vodi računa o toj knjigi. Druga stvar, da desi, znači da ono što je bilježeno, da ne može desiti da se desi neka promjena. Znači neka promjena u knjizi od smisla se može izbrisati, dodati, pa do jedan dan došli izbrisano, nekom igrao s izbrisom, pa on sada pa je ovako, dodaj nešto. Znači mora voditi računa o toj knjizi gdje je pisao hadise, da ne dođe do nekog drugog, da ne dođe promjena, da se ne izbriše što u njoj, znači da ne bi se desilo do nekog iskrivljenja onog što je zabilježio. I da to prenese, znači ovdje govorimo, znači da bude, znači ima taj dapt u knjizi i sa hifsom od početka kad je postao ravija, poznat, do kraja dok nije umro. Ako se desi promjena u ovom nečemu, da se zabilježi. Kaže, zna se period kad je bio u redu, kaže, poslije malo se promijenio. I to se dešava. Dobro, to su ta dva osnovna šarta, adalet i dapt. Sad se postavlja ovdje pitanje, i s ovim ćemo završiti ovaj dio, postavlja se ovdje pitanje kako da se nekom potvrdi, na koji način se potvrđuje nekom njegov adalet. Kako znamo da je neko adil kao muhadis? Kao ravija, pardon. Zna se to na osnovu dva načina. Čime se potvrđuje da je za nekog raviju da je on adil. Da je on, znači, kako smo mi rekli, pravedan. Kaže na dva načina. Prvo je, kaže, da mu oni muhadisi koji pravi ta'dil i džerh potvrde da je on pravedan. Koji muhadisi? Imamo muhadis koji su pisali knjige o ravijama. Pouzdani imami umeta u hadisu. I on za određeno ravio kaže adil, thika i u tome slično. Potvrdi da je u redu. Kaže da oni, znači muhadisi potvrde u svojim knjigama, biografijama da je osoba pouzdan ravija. I to je za njih, znači, to je za njih potvrda da je on u redu. Koji učenjaci? Takozvani ulemao džerh wa ta'dil. Znači ulema džerha, ulema koja je navodila, znači, stanje ravija i određivala koji su od njih pouzdani, koji nisu pouzdani. Na osnovu onog što je preneseno o njima. To je sad dodatna posebna nauka. Znači za nekog raviju da bi se rekao da je on adil, da je pouzdan, znači moraju drugi učenjaci, muhadisi pouzdan od koga se uzima njihov opis ravija. I zato da imate danas, kaže, ima neki ravija u lancu prenosilaca, kaže, za njega je rekao ovaj, kaže da je nepouzdan. Lejse bi sve šeji. Munker. Kad Imam Buhari kaže za nekog ravija da je munker, znači izbriši ga. Bolje ga izbriši. A to nije toliko strašan naziv. Kod drugi to znači kod da rekao kezab za njega. Znači imamo, kad kažemo Imam Buharija, Ebu Zur'a, Ibn Ma'in, Abdurrahman ibn Ma'in, onda Ibn Ebu Hatim ili Ebu Hatim, znači ti neki od ovih pozna, Nesai, Ebu Davud, kad oni kažu za neke ravije, ovdje govorimo o hadisu, ocen hadisa, Dare Kutni ili neki drugi, znači poznaniji, veći znači to su muhadisi koji su ocjenjivali ravije. Znači zbog njihovog znanja i poznavanja stanja, oni za nekog raviju kažu u redu, od ovog se private, ovo se ne private, zato što analiziraju njegovo stanje, znaju.
Oni kad za neko kaže da je pouzdan, znači sad lako je za ono koji kaže složi da je pouzdan. Šta ako se radi? Jedan kaže da je pouzdan, jedan kaže nije pouzdan. Došlo mi to pitanje. Znači to je jedan način da muhadisi, znači ulema, džerha i ta'dila kažu za tu osobu da je pouzdan. Drugi je način, kaže istifadetu bašuhra, da je ta osoba kao ravija poznat da je imam, poznat da je pouzdan. A to se odnosi na vrlo malo ljudi. Na koga? Kažu, odnosi se tu recimo na imetul arba, na četvorci imama mezheba, Ebu Hanifu, Malika, Šafija, Ahmeda. Hajde za ove ostali, Šafija, Malik i Ahmed, za njih znamo, oni su svako bili muhadisi. Imami hadisa, mimo Šafije, ova dvojica su bili imami hadisa. A ima Šafija pouzdan. Ebu Hanife, s koje strane nije bio pouzdan? Govorili smo o tome. Sa strane pamćenja. Sa strane, znači pamćenja, sa strane dabta. A sa strane adaleta je bio pouzdan. Mi govorimo o adaletu. Od ime Torba su bili pouzdan po adaletu. Znači pravidan, nemam sumnje da je bio pravidan oko toga. Također dva Sufjana. Sufjan ibn Ujejne i Sufjan Seuri. Euzaj, Ebu Thawr i tako dalje. Ujedno i faqih, imami i učenjaci umeta. Znači za njih nema potrebe sad tražiš za njih je bio adil, nije bio adil. Kako će biti imam umeta, on nije bio adil, nije bio pravedan. Znači neprihvatljivo ta stvar. Za razliku od dabta, može biti neko ima, može biti učenjak veliki, međutim u dabtu bude slab, pa ne bude kao muhadis. Ovdje imam zanimljivu stvar što se prenosi od Ibn Abdul Barra. Vi znate ko je Ibn Abdul Barra? To je veliki učenjak iz Endelusa. Imama. On je šejhova. Ibn Abdul Barra. On se izdvojio sa svojim mišljenjem, odnosno na ostali džumhur imama, muhadisa i učenjaka. Pa on kaže u osnovi je, ovdje govori o ravima koji prenose hadis, govorimo o njima, ne govorimo o običnim ljudima, muslimanima. Kaže, osnova je ovdje, kaže, da se kod ljudi ravija, osnova je, kaže, da su adile, da su pravilni. Imami hadisa ostali, pazite, da ponovim čemu je problem. Oni kažu da bi neko bio pravedan, mora se potvrditi za njih da je pravedan, ili da je od imama umeta. Mora, znači, ulema džerha i ta'dila, ulema muhadisa, najveći učenjaci muhadisa, moraju potvrditi za nekog da je adil, da je pravedan. Pravedan ono što smo malo prije spominjali, napominam, znači, da je musliman, da je punoljetan, da je pametan, da ne čini velike grijehe i da se lijepo ponaša u mjestu gdje živi. Znači, većina učenjaka kaže mora neko od ulemi da potvrdi za njih da je pouzdan. A on kaže ne obrnuto, kaže. Osnova da je on pouzdan. Osnova da je pouzdan. Da bi bio da nije u redu, mora neko potvrditi da nije u redu. Što? Zato što je musliman, ravija, osnova da je pouzdan. Međutim, sa njim se nisu složili. I to on dokazuje sa hadisom. Ibn Abdul Bar, veliki učenjak, znači zaista, i to od Ahla Sunna vel Džemaa, bio na ispravnoj akidi. Ono što mi nazivamo selefijskom, na akidi Selefa je bio učenjak iz Endelusa. Napisao jednu od neprikosnovenih knjiga, jedne knjige koje nemaju ravnije, a to je knjiga El Istithkar. Knjiga u kojoj je zabilježio stavove učenjaka svih mezheba sa dokazima, argumentima. To je vrh. Znači vrhova što se tiče knjige. To je jako teška knjiga. Jako teška u smislu, ogromno znanje sadrži. I onda na osnovu nje drugi su učenjaci iz nje uzimali i pisali manje druge knjižice, rezimirali ono njegovo. Kao što je Ibn Rušd napisao knjigu, Ibn Rušd, onaj poznati, što ga zove Avicena, filozof. Avicena, znači on je bio kadija. Kad je trebao biti kadija, uzeo tu knjigu od Ibn Abdul Barra, Liskikar, kaže da ja sebi ovo rezimiram, jer mi treba moje zakadijske poslove. I uradio ono što treba za kadijski posao. Kad je vidio da je to fino ispalo, pa mogao sam za ibadete, pa je uradio za ibadete. Pa nastala knjiga Bidajetul Mučtehid wa Nihajetul Muqtesid. Knjiga koja se zove Bidajetul Mučtehid, znači za početnika koji traži šerijetsko znanje, osnovna stvar, kaže mu Nihajetul Muqtesid i za onog koji je dostigao vrh znanja. Znači jednog i drugog odgovara knjiga. A to je zaista, znači knjiga jako vrijedna. U kom smislu? Navodi, znači mesela ide iz fika redom i navodi stavove učenjaka kako se razišli i šta su im osnovni argumenti, najjači argumenti i onda odozgo gleda s visine. Što su se oni razišli? To je jako teška knjiga i nezgodna.
znači ulazi u detalje toga. Što su oni različite? Zato što ovi rade po hadisu oko koji ima slabost. Ovi radi po jednom općem pravilu iz ovog. Ovi radi ovako, ovi radi po ono. Iz visine to analizira i kaže bliže se ovako. Znači, jedna knjiga, znači to je, znači, ali to dođe, to je zadnja faza izučavanja propisa. Znači, ne čovjek prvi tek počeo nešto da nema 3 čiste, da ne zna šta je mesela uopšte i on tu zaroni. On ima da pogine nakon 10 listova. Znači, pogine smislu da ja kažem šta je ovo. Dođe pritisak u glavi, ne može, to isto rekao za Fethul Bari čitati ovakve knjige koje su čisto znanje. Da osoba početnik uđe, znači on se izgubio, znači on poslije može sam povraćati, sihra da mu izađe, džina. Ne može podnijeti, znači. Pa to vam je isto da dijete, znam se dijete malo da uđe i ode tamo da bilda diže tegove, no. I da radi, znači šta će da ga nema. Dobro. Ibn Adber dokazuje sa onim poznatim, oni se vjerojatno čuli za taj hadis. Jahmenu hadel ilm min kulli halefin uduluhu. Nosi ovo znanje od svakog prethodnika, nasljednici, kaže, oni koji su udulni, koji su pravedni. I kaže ovaj hadis kazuje, znači da znanje ovo nosi ljudi koji su pravedni. Ako su pravedni, znači osnov da su pravedni. Međutim, ovaj hadis, na veliku žalost, Ibn Adi ga spominju u knjizi Kamil. U svojoj knjizi Kamil u stvari ovaj hadis, kao kažemo hadis Irak, ovaj hadis svim rivajetima daif. La jethbutu minha šej, znači ništa nije vjerodostojno. Iako imamo neki hadisa koji su ga na osnovu više rivajete digli na stepen vratio hadisa, hadis je slab. I ne može se sa njim dokazivati ova stvar. Ispravno u stvari, na ovo na čemu je većina učenjaka. Znači ovo na većina učenjaka. Čak ako uzela hadis vjerodostojan, to ne znači, ni u hadisu reklo, znači da, spominje se da ljudi koji, a u duluh, znači oni koji su pravedni, znači ima i nepravedni. Kako znamo da je nepravedan? Kad nam niko posvjedoči da je pravedan, to mi je spojeno. Znači čak hadis je dokaz protiv njega, jel? Ali eto, od veličine učenjaka i to da nađeš da i on nečemu pogriješio. Vjerujte i ja, kad sam, znate u početku, uglavnom mi kad izučavam vjeru, pa vazda nešto Ibn Temije rekao ovo, Ibn Temije kapak, zakuca. I kad sam prvi put učio, godina prošlo, i neka ima mesela Ibn Temije, baš nije dobro, ispravniji drugi stav. Meni bilo pravo. Bravo, što mi je drago, pa znači može Ibn Temije pogriješiti. Naravno, shodno razumijevanju mesele, jel? Znači, Ibn Temije je bezgriješan. I što je tačno tako, znači, veliki učenjaci, pored svoje velike veličine i velikog znanja, znači njima se desi da pogriješi. Nije mogu uvijek, znači bezgriješan samo poslanik sam ne mogu u dostavljanju vjeri. Znači, učenjaci veliki mogu pogriješiti i mogu neka napraviti neku banalnu grešku. Recimo, uzmite stav Ibn Temije to da nije ispravan namaz čovjeku koji ne klanja u džematu. Da mu je šart valjanosti namaza da klanja u džematu, ako ima džemat. Da mu je batal da klanja u džematu. Ne kažemo da ima grijeh, nije još klanjati u džemat, ima grijeh. Nego batil mu na mezhebu Ibn Hazma. Što je njegov stav? Oslanja se na jedan hadis, u tom hadisu ima slabosti. Ovo samo spominjem usput, jel? Od veličine tih velikih učenjaka, poput Ibn Temije, Ibn Abdul Berra i njima slični, u tome da i oni mogu pogriješiti određenim meselama, određenim stavovima. I kako što kaže, jel, blago onim ljudima čije greške brojiš i zbrajaš, jer i možeš nabrojati, znači ostalo sve u redu. Ali ono koji kreneš, jel, da je na osnovama, da je neispravno, na pogrešnom i tako dalje, znači to već musibet i belaj. Dobro, uzela vam ovo vremena, znači sad bi nam došlo ovdje kako da znamo čime se potvrđuje da je neko dabit, da je dapt, da ima pouzdanost, kako znamo da je pouzdan, pa šta ako se desi da se različite oko ravije, jedni kažu da je pouzdan, drugi kažu da nije pouzdan. Imamo znači ovdje dosta tih stvari, pa onda da imamo rivajet osobe koja je bila radila određeni veliki grije pa se pokajala, da li se prihvata od njega ili se ne prihvata, znači imamo tu nekih mesela i onda rivajet osobe koja spominje hadis i nakon toga, ravija je bio, i nakon toga zanegira hadis koji je prije toga prenosio, da li se prihvata njegov hadis ili ne prihvata. Znači, kao što imamo slučaj, navešćemo taj primjer ravi to se dešavalo. Znači, ima tu neki detalja koji ćemo spomenuti šta sljedeći put. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Andalusam